आज मैं बनाऊँ गोटे खेचुड़ी पपेया बोईतालु कदली आलू सारू ये मो टमाटो ये बंधा कोबी यहाँ मसला जीरा धनिया और जुआणी सरिष तेल पकेली गोटे चम्मच फुटना कस्तूरी मेथी पत्र मसला हल्दी टमाटो मसला नहीं होगा जैसे परिवार सब काटिकी रखिए पपेया सारू आलू मेथी कदली बंधा कोबी स्वाद अनुसार लूण लंका मुझे लंका
ଟିକେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଚାଉଳ ଆଉ ଡାଲି ପକାଇଦେବା। କରି ପାଉଡ଼ର, ଏଠି ମୁଁ ଧୋଇକିନା ରଖିଛି ଚାଉଳ ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି ଭାଜିକି ଧୋଇକି ରଖିଛି। सबको ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇକିନା ଛାଣିଦେବା। ଯେତିକି ଆମର ଚାଉଳ ପରିବା ସବୁ ଅଛି ତାର ଡବଲ ପାଣି ମିଶିବ। ଏମିତି ବନେଇକିନା ଖାଲି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ ହେଲ୍ଦି, ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କିଛି ବି ବେଶୀ ମସଲା ମିଶେଇନି, ଅଳ୍ପ ମସଲା भूली जाइए ମୁଁ ଦେବାକୁ। ବାସ୍ 4ଟା ସିଟି ହେଲେ ହେଇଯିବ ଆମର ଖିଚୁଡ଼ି। ଖିଚୁଡ଼ି ହେଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ଆମର ଦହି କୋଡ଼ି ମୁଁ ବନେଇ ନେଉଛି। ଏ ଦହି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଯିବ। ଦହି କୋଡ଼ି ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଫୁଟଣ,
जीरा और जुआनी गोटे लंका कंचा लंका भुसुंगा पत्र दही और बेसन गोला बनीगला आम दही भल भाव फुटेगले देखिपे कि खिचुड़ीटा है खिचुड़ी आम कड़ी।